Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Loyalty Test brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. Ngiphethe ubani kama? Ke Mpho. Mpho, right? Ke right, Papa wena. Kishapo. And what brought you to Loyalty Test? My boyfriend nje wangitshitela. Ochitela, you umpacile or you just want to find? Ngibangcile. Lengwanyana wa same street yaka. Ba re ke Sibongile. Yes. So I came confronta wa deny. Okay. Yeah. So ha re ka mfonela no a shebile o tlo ba sharp or I ke tsebe o tlo ba jwang but bona ke ba bangcile. So ke tla utlwa from yena gore o reng. okay, go jola le mang? Yes. Okay, so what I'm gonna need you to do is that utlo mfat number tsa hae ne? Okay. And I'm gonna call him. All right. Ha ke mfonela mona. Okay, ke kopa di number. 079. No ska di bitsa ne, just show me mo phone. Oh, okay. Yeah. Ke tsepa. Okay. Okay, ke tlo mfonela ne, and then ha ke fetsa mfonela mona ke tlo ufa phone gore o bue le yena ne. Yeah. For now, e re ke bue le yena. Okay. And then ask him a few questions. Okay. Lebitso la hao ke mang? Mpho. Mpho. Motho wa hao ke mang? Thulani. Ke Thulani. Okay, re ke mfonele ne. Kopa ska bua ne, ha ke bua le yena. Thulani ne. Okay. Hello njani? Phela singeza wo. Ngiyaphila, ngikhuluma noThulani. Yebo, ukhuluma naye, ngizokubuza ngikhuluma noba. Ukhuluma no-M from Spread Inc. Entertainment. We are running a loyalty test lana. Are you in the right space ukuthi ngakhuluma? Yebo, ngisendaweni right. Okay, nginomuntu wakho lana ne, so ngizokubuza just a few questions ngibona ukuthi uziphendula kahle, and then if uzophendula kahle umuntu wakho obvious gets to walk away with a certain prize that we're giving out. Okay, but ngibuza. Okay, ngicela ukuthi siqaphele umuntu wakho. Umuntu wami mfishane. Nezinyo. Unezinyo. Une-threat. Une-threat, okay. Yeah. Ngichaza kanjalo. And how long have you guys been dating nomuntu wakho? Angifuni process but ngiyacabanga ukuthi sina 6 months. Sesizohlanganisa 7 months. Oh, okay. Umbuzo ogcina ke igama lakho bani? Usibongile. Usibongile. Okay, ngicela ubambe kancane sizwe ukuthi usibongile lo enginaye. Okay, ungakhuluma naye. Hello Thulani. Yebo njani? Kiteng wena okay? Hayi ngisaphila. Shapho sekile Sibongile njalo. Ke motho wa Sibongile. Yebo umuntu wami Sibongile. So nna ke etse jwang? Kanjani? No, o ka se mpotse re jwang. Awubangibuza nje. Mamela. Uningi go khalimela ka Sibongile wawo. Uningi go khalimela Thulani. Wa bona o tlontlhisetsa ukula wena montlong wena. No, uningi go khalimela ka Sibongile. Cha musu kuvuka ulaka. Mamela ke na le di-threats nna. Why or ke na le di-threats? Usibongile phela uyena phela umuntu phela engizona naye ngazi ukuthi unama-threat njengamanje labantu laba bangifonela bangibuza ngomuntu engithanda. So now utsho wa news he. Cha ungathathi. Mara wa news. Khona ni mamela. Ke tsore ke flu right now khona manje. We tsa re lo rekela medication. We tsa wa nkwatisa. Khona no nke khotlola. Mabane o tswile wa o lo rekela medication since go yemetse. Azangwa khutla. O tlo voice ka khona no e jwang. Ai wena o wetse ke wa nyontsha ka mentse le one thing. Wa nyontsha Thulani. Wa nyontsha. I fuck off. Ngiyacela. I fuck off. Lalela. So una kana nkantwe cause wa mutla motho teng gore wa o jolla. Tlontlhisetsa ukula. So I quit. Mara ke galo o tseba gore okay motho. No, o na le 3 months a utlwana le Sibongile.
Yes. Ke mang Sibongile? same street yaka nkare ke makhelwane Oh, I'm tseba Sibongile. yeah ke mo tsebe o na le di-dreads yes go ne ke mo kgalemela it's been 3 months now 3 months ba utlwana. ba utlwane wa iphe ha ke mmotsa wa iphe So no wa motla gore a reng? A re Sibongile ke motho a hae. oh well aba tswelle pele Wena wa tlogela ntho. ai o tlo nkudisa moshimane o So a mo tlogela. ai ke tswile ho yena o tlo nkudisa I'm like totally out O feditse ka yena. ai ke feditse Okay. di dingata di-boyfriend outside yes So what can you say to motho o shebileng ntwena? Or like that's going through same thing? o ska trusta motho o itjwetsa gore O ska trusta motho. exactly ke ntho ke tlo e tjho yes Okay. because ne ke mo trust ke sa tsebe gore o etsang Even though o tseba gore ke motho o utlwana le Sibongile no qobeka ka mojolo. yes Yeah ne. ai mare ke a leboha shem Okay. ai ke right ka yena O right ka yena. a tswele and funny enough Sibongile o na le monna O na le monna. o na le monna So go Sibongile etsagalang ko bona? a ke tsebe between yena le monna ae o go kgwetsagelang mara go salang Sibongile o na le monna So ba tlo mtlogela le yena mo. exactly ga bone gore wa usiwa Why use what? wa usiwa Yeah ne. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We out.